You tengok pun wow. Hati you sebenarnya wow. Tapi you change the reality kepada no, this is Barcelona, Real Madrid. Macam the latest one pasal dekat you punya YouTube pun still you tengah bercakap pasal tentang kuil and all kan. Macam di KL baru ni ada few places lain kan. So benda tu pun I tengok banyak juga komen-komen yang non-Muslim, even Indian sendiri pun ada je yang support je benda tu. Ada yang macam cakap lah rational ni is not about pasal you punya agama je. Dia pasal individu kan punya stand kan. So, it's nothing political pun. It's nothing religious pun. Dia lebih kepada the law. Hak kan. If I have to respect the law and follow the law, what give you immunity? Betul lah. If I buat, contoh lah, jangan kata rumah ibadat lah. If I build a house in your land, or in your own house, I take over your house, how do you feel? Will you use the same excuse? No, you won't. Dia adalah isu undang-undang. Personally, saya tak ada masalah siapa-siapa nak bina rumah ibadat mereka selagi mengikut lunas undang-undang negara. Betul. We do not hate them because they are Hindus ke, because they are Christian ke. No, we hate those people who preach the law, who go against the law. Even they are Muslim pun kita tak suka. Betul. And dia nothing political pun. Dia tak ada kaitan dengan kerajaan hari ni. Dia tak ada kaitan dengan tu. Tapi kita kata politicians have to come together. You all adalah lawmaker. You all are not the law breaker. And you should not even defend those who break the law pun. Then what is the point of having a law where anybody boleh sailang je? Ya, betul. Boleh sailang je, boleh veto je. Tak apa, kita discuss. Okay lah, dah selesai cara baik, salam. Betul. Habis kau pukul penguatkuasa tu tak perlu. Tak perlu dikenakan tindakan. Jangan panjang-panjangkan. Then what is the point of us having law? What is the point of us having law? Even you nak strike political mileage tu pun, on what expense? Kita kena faham. Toleransi diperlukan. Tetapi kalau adakah kita konsisten dalam aplikasi toleransi itu? Keharmonian diperlukan. Adakah perkataan harmoni itu digunakan pada konteks yang betul? So saya sebenarnya, tujuan saya buat semua benda tu tidak lain tidak bukan sebenarnya saya nak mengajak dan saya nak mendidik lebih ramai masyarakat kita untuk jadi third force, lebih rational. Kalau kita baca dalam buku Robert Greene, The 48 Laws of Power, dalam law yang ke-20 dia sebut, do not pledge allegiance to anybody. Kita sebagai Muslim, we only pledge allegiance to Islam, Allah dan Rasul. Tetapi selain daripada itu, tak ada. Sebab apa? Kalau kita pledge allegiance kepada one political party, ataupun one individu, nak tak nak, kita akan jadi apa? Kita akan jadi blind followers. Kita cakap pasal bola supaya kita faham juga. Betul. Kita tanya soalan pada diri kita. Kita ni peminat bola sepak ataupun peminat kelab bola sepak? Edit? Peminat kelab bola sepak lah. Okay. Bila kita peminat kelab bola sepak, sebenarnya kita bukan sedang enjoy bola sepak. Kita kelab je lah. You know why? Sebab contoh mungkin you suka Real Madrid. Okay. Tetapi pada the peak ketika Messi, Iniesta, Xavi ada, Pep Guardiola punya time, tiki-taka mereka begitu cantik. Bila El Clasico, you mesti akan maki hamun Barcelona. Betul. Now, in terms of gameplay, kita kata Barcelona is the best, man. You tengok pun wow. Hati you sebenarnya wow. Tapi you change the reality kepada no, this is Barcelona, Real Madrid. Tapi kalau kita tukar daripada saya bukan peminat kelab bola sepak, tapi saya peminat bola sepak. You tak semestinya tengok game Real Madrid tau. Mid table punya game, you pun akan tengok sebab apa? You enjoy their gameplay. Ya, betul. You see? Europe punya game lain, UK punya game lain. Ya, betul. Even tu, kalau you peminat bola sepak, kalau ada Liga Malaysia Kampung pun, you akan tengok, you akan enjoy tau. Sebab apa? You enjoy the ball being kicked around, you enjoy the intensity tu, you enjoy benda tu. Sama juga. Kalau you adalah penyokong satu parti politik, kalau the opposition buat benda yang betul and is very good, you akan sokong tak? Memang tak boleh lah. You kerja membangkang lah bang. Memang lah. Apa padahal betul. Then how can you be objective? Soalan saya, adakah itu cara berpolitik yang diajar oleh Nabi SAW? Umar Ibn Khattab radhiyallahu an sebagai pemerintah, dia pernah ditegur oleh wanita yang membangkang dia, dan Umar berkata, engkau betul. Terima kan. Nah, kita ni Muslim ni maksudnya menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Meaning we submit only to Allah and the Messenger. Jangan submit your soul and your mind
and your physical to any political party and to any politician. If not, they're gonna manipulate. Yeah. No, you want my vote? Give me the best policy. Itu je. Yeah.